In a shocking incident, a young boy named Zekim Marab, studying in class 10, was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Zekim Marak, studying in class 10, committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Zekim Marak has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे सोयता दाम का जुगेंद्र नगरनि डेल सारुरी का आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नगो थांनि सामो नर फाया के बा जेखिम फासि जाय थिया आइन साउ सुपार दाम सानाने के फाइले के त जों डाइरेक्ट या खालि सालथां नम बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांना नै चाइतो जे थिन आमां नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागे नगो थांनाय नि साउ के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालांखा बाबा तंगादि बुइ जत तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलो उंकाय बसाव के 3 तारिख को फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिख को फाइनाय के 3 तारिख के मिया कल खायका ब कल खायका आं सागा बाबा रां द गरैखौ के आं नर फाइनाका फाइदिया आं नर फाइका आं ता हस्टेल दंया आं जाला नां जागौ आं थांसिनाय अर दंया सावता बुफुर सिमी आपदे के सा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गाटा बोलति हुने तांगि दंया नि सा Tangi tong ya buto na buto saya. No khologi saya ta. Khologi saya. Anu boy rok guru ang lasi manu ini chau. No boy rok pai dia haida. Boy rok pai dia meya kuta bono. Acha. Mane boy kelas apa itu? Kelas 10 no. Jadi tal besok kak kabar no tanya. Tangja uskan tang payu. Uskan tang payu tang maga. Ketangi botangi no tanan ini cai to kena se. No tanan ini tangi cai to kabu to semi ya. Nang tam ni wancu no matanya ni bagi dia bam teh hing kenan. Nogo matanya ni bagai do bahasa gongna tokere belam. Tam ni wancu ni cera. Yang matro saga, botam ni sa, saja. Ama ang nogo tangai nung saja. Paynya ke paydi, ni saung gang saga. Bapa tagle rang kere. Ke rang nung kangka payano, ni saga ta. Kai, ulu kai. Asa nyano toli bapa tahu ang kampai le, ani lain tani dikha. Bufru kok sama ni. Sari go. Nung bay. Genero kok bufru na paynya ibu sadli ya saja. Kena pungo paynya saja. Kena pungo buka buka kena pungo just ke bon numano rido horan baba ke au ni bobo kita mui wancu jenro kena paina sai bo am de ke kena paina saya bo paidi hingga jeng kena paina ini sakata ni jrai na sala saka talang ya ba to bo kena paina hingga norok phai ang thangai asha te ke ko norok nin jrai no paina phadi nei sahare nin jrai tam tabu phai tam khane ni nangora tona phe tongdi Ram pucharo keri roh ni nor saharo na besok kubui. Nugaro tona se tong rang pucharo. Mana rang pucharo keri phai dong na phai mi arong samne. Om ni saya bono rang pucharo keri fu baba rang pucharo keri ni bagi saya phai mi asung 3 tarik nin kong mote eo kok sah pata. ठीक है. अच्छा कोई तक बिगी got ना रो बाइक से मुका. Pasta digi timin chala kita. अच्छा. Kai room ni borok hab ni man hab mai ke hab mai yang mani kaisa borok. Kumti thangni naikha naikhe nukhata mane ayang uklok ti thangni naikha bofur budi hegu nukha nuknai ke sawa mane age acha agong jakta obor ti pinchana ni rutuk talai thini mali ata bana grumo hi naikha bin mungtama Zekim Marak bo class pori class 10. Now the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation. Bureau Report, Chinikhora.